الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa naskuruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi azza wa jalla. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Mahuli mga umat beriman, muna-muna itukbal nato impangamdos iwan pangila hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta pupujihun lalagguun pagtag-ipunan hakatunggal niya. Amahuli rito salawat iwan salam maun papanghu singkatan alam. Sarta pini sintuhan Rabbul Alamin hinapusan Nabi. Amuna impanghu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amahuli rito mga umat beriman, in agama nato Islam, agama bidda dekatan agama. Iban in agama nato Islam, agama amuin hikalapas, hikasanyang sintiap-tiap manusia. Dahil naman hapag dunya nila, labi na luba pag akhirat nila. Apos nandito mga umat beriman, ingkita niyo umat muslimin. Umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amun nanayma sin pamanda niya, miagad simpang Hindu niya, himinang singkatan daakan niya. Mahuli nito mga umat Islam, bang nato pandangon iwan kitaon. Haparakala pag-ibadat ataupun pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sumarang sangka. Impag-ibadat nato, impagtaat nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta piyapayuhan nato atawa jiyajagahan nato imparakala sambayang 5 waktu. Iban singkatan amuin kaya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatutan niyo. Muna-muna mga umat Islam, hapuas simpiado sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy nasabot niya hadis niya. Bunyanul Islam ala khamsin.
napatindog in agama Islam halima parakala. Muna-muna nasabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna yung sahadatain. Sumaksi kau hakatunggal sin Tuhan Rabbul Alamin wa isakutunia. Sarta sumaksi kau in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daatnya. Hikarwa rukun tumindog sin sambayang. Hikato huminang sindiakan sin Allah Ta'ala amin piado kanyarun habulan Ramadan. Amon ay magpuasa hakatiyaban sin adlawan sin Ramadan tinggalan ingkatan liangan sin Tuhan Rabbul Alamin salta amuin hikalarak hikabatal sin pagpuasa niya. Hikaupat rukun amon ay pagzakat. Hitunay sin tiap-tiap kiabusan sin Allah Ta'ala arta. Labi-labi handung kanya, yung sudnya hama nga tao, aun kapatut dihilan, iban taghak doon kanya. Hikalima rukun sin Islam, amuna yung paghaji. Hisiu-siu rin sa blengkato, amuin tiawajiban, labi-labi ang arta, diusin Allah Subhanahu wa Ta'ala, manaik haji Pabaitullahil Haram mang makakaus. Hapuas dito mga umat Islam inya to para kala pagpatindog sin agama Islam. Sa mari kita paparakala puas sa inimpyado sin Tuhan Rabbul Alamin. Ahal sin kita Muslim. In kita Muslimin siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim. Muslim iban si Muslim magtaymangud. Sarta yuktil pasintuan Rabbul Alamin halam sin Quran innamal mu'minuna ikhwa. Sabun naltun imbar iman magtaymangud. Hati niya malaggo panghugutan sin tiap-tiap Muslim beriman insya magtaymangud haaga masin Allah Ta'ala insya hangkaruhu haaga masin Tuhan Rabbul Alamin. Sa mari kita paparakala bianda katu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupaya magmaktan iban gumongut inka Muslim iban ka Islam hasupaya madawhatta inti atagat-tagaran hituk basin Allah Subhanahu wa Ta'ala kasanyangan din naman na dunya labi na luba dito hadlaw kana-kana. Aun hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hadis ini dengan Nabi Musa al-Ashari radhiyallahu ta'ala anhu. In riwayatnya muttafaqun alaih hadis mahugut Iban hadis sahih. Lausin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khadinul muslimul amin alladhi yunaffidu ma umira bihi wa yu'tihi kamilan mu'appiran taibatan bihi nafsahu wa yadfa'u ila alladhi umira lahu bihi ahadul musaddiqin. In hadis dianda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambok dan haparakala mahinang sin kita umat muslimin. Amun siabut sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-khajin. Unim mana sin khajin. Imma na sin khajin amun muslim kapangandulan. Muslim kapangandulan. Siabut sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab Muslim kapangandulan. Amuin doon kanya yung pangandul. Sin manusia, isiu-siu rengkatu. Laong sin Rasul sallallahu kana lahu azrun. In kaunan niya sa lagu-lagu tungbas. Irihil kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piyasawasin mga sila ulama hama na sin khajin. Al-khajin huwa alladhi yuhzinu ma lihi ghairihi biiznihi.
in pagnganan hajin amunanong niya intao kapanawan at niya kapangandulan sin alta sin dukaing niya. Muslim kapangandulan sin arta sin dukaing din kanya. Muslim. Hati niya siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Muslim kapangandulan sin alta sin dukaing niya. Hati niya kung tayo manghud niya hangkarugo. Sa pangandulan siya sintay manghud niya Muslim. Akan nasyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hadis kayna al-muslimu akhul muslim. In Muslim iban si Muslim magtay manghud. Hati niya in Muslim kapangandulan kapanawan sin alta sin dukaing sintay manghud niya Muslim. Wala tama na alay. Iban kapag amanatan siya. Amin alta. Pianaw kanya sintay manghud niya Muslim atau piangandul kanya kapag amanatan siya. Biari ni dagbus mga umat Islam. Biasa wasim mga ulama in hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muslim pangandulan sintay manghud niya Muslim. So pama maghinang ko hambok bay atau maghinang ko hambok masjid atau maghinang ko hambok madrasa pagubos ikaw in napi sintay manghud Muslim kapangandulan sin altayaw. Mga onda na mga tatabangan aw mga magdihil kana tumawang pamasjid atau tumawang maud pamadrasa atau uno para kala sin agama yang dul mau kanya katanin alta. Ayo tama na alaihi hati niya ipag-amanat kanin alta. Itaw kanin halta. Hati niya hinangon siya hambok trisuril. Pananawan alta. Sinagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin hinang si Muslim. Muapiran tamatan ala kasriti. Manjari hambok Muslim yung kapangandulan. Amoy napi sintay manghud ya Muslim. Inasabot di alta. Buko ni sabot na di ununo sa alta. Sa amunan yung parakala makarilpit na hamano siya. Sabab lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot ni hadis asaddu ala ummati almal. In sa laggo-laggo atawa sa kusog-kusog pitna kumagdan ummat ko lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam parakala alta. Sabab alta. Amunin salah kusog-kusog fitna dumatung nga antara sin kita umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunin alta. Sa may tayin Rasul sallallahu alaihi wasallam naghadis siya in hambuk Muslim kapangandulan sin alta sin tay manghud niya Muslim. Wayuti man alay ilang kapag amanatan siya. Muwaffiran taman ala kis. Unin hinang sinambok tayo manghud Muslim yun. Doon kanin alta. Sabab napi si hambok kapangandulan. Sin alta yun. Unin hinang niya. Ayaw pa kumawa siya. Misal 5 hindi siya kumawa. Bangaw maglagi, hati niya taman ala kasratihi. In alta. Kaya panaw kanya. Bang niya hirihil magbalik atawa. Ipangungsod niya tamatan ala kasratihi. Jukup-jukupan, way kailangan misal 5 sin. Namun natin piyagyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muslim piangandulan alta sintay manghud ya Muslim. Apabila hibalik nin alta yaun, jukup-jukupan kana lahu azrun. In kaunan niya, malagbo in paruntungan niya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Itaway lasa sintuan Rabbul Alamin mga umat Islam. Para kala sa panganduli ni ibadat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akan din kita umat muslimin, puasin pagsambahayang, puasin pagpuasa, puasin paghaji, puasin pagjakat. In parakala, hagwa sin piado sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa lagu-lagu makakawa kau ibadat, paruntungan, hirihil kay musin Allah subhanahu wa ta'ala, dituhad law akhirat. Taibatan bihi nafsahu. May tayat to. Hasupaya
mahinang tao marayaw injin hawarannya. Supaya siya tao marayaw, mahinang tao marayaw. Bayad pa'u ila ladhi umira lahu bihi, laung sin mga ulama amin nagpasawa sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay la yahsadu al mutasaddiqin alai. Artinya in mga muslim tayo manghud niya tawa amin nangandul sin alta kanya la yahsadu wayroon dia. Artinya kabakan mualam sin pangatayan niya hasad artinya jangki. Unin hinang sin tayo manghud na muslim mutasaddiq artinya magkahakan sabab insyaun kapangandulan muslim artinya biawag-bogannya insara sin agama Islam wala yujihi bipi'li aw qawlihi sabab sintaw ini may akan na siya napi wala yujihi aw qawlihi di siya makatawakkal dumihil kabinsanahan na tayo mangud na muslim. Di siya makarihil kabinsanaan hatay mga niya muslim. Sibuk dah paminsana silimannya au kaulil atau kabtangan. Artinya pangajian sing kita ng mga umat muslimin. Intaw kapangandulan di siya makarihil kabinsanaan hatay mga niya muslim ayaw pahalima misan saja yung kabtangan di siya makarihil artinya amin kalumian atau di siya makarihil amin paminsana hatay mangud na muslim. Sabab imparakala ini mga umat Islam sa lagu-lagu parakala. Akan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nagadi sa ruway hadis kana lahu azru amin dihilan sin Allah taala tungpasan sin Allah taala sa lagu-lagu pahala sabab intaw yung kapangandulan sin aga maroon kanya di siya makarihil kabinsanaan, iban di siya makarihil amun kabinsanaan din ang mga kabtangan. Suway biyak muslim. Sabab yato na kita beta sin Rasul sallallahu iban sin Allah ta'ala innamal mu'minuna ikhwa sabun naltud imbar iman mattan magtay mangud fa Allah ta'ala. Na imattan bar iman magtay mangud fa Allah ta'ala di niya manjari puing haunin tay mangud na muslim. Di niya manjari pasakitan na kabtangan ni tay mangud na muslim. Nauni jimatukato tanyo mga umat Islam hajaman dimagpak. In kita nyo nag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. In kita nyo naghangad kita nyo sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa waktu gumawa din hakabtangan ta, in kabinsanan, kasakitan, ilom simpatangan, pangatayan sin tayo mga muslimin. At inabiyantog sin Rasul intaw kapangandulan, din naman haalta, akan na siya pangandulan sabab napi siya, in siya, wayroon, kiabubutang ni halam si pangaten ni hasad, jangki. Intaw may kiabubutang halam si pangatay ni jangki, di siya lang sin mga ulama layo di siya makaril kabinsanan o kaul at awa kabinsanan hakabtangan. Wadabata ay al-muhaddisun. At inyari siya makarihil, sakit, halam sin pangatay na, sabab sin kabtangan. Nang kita, ang waktu, makaparugal pa kita, makapasakit pa kita, atay, kung patay mahunta muslimin. Yato hakabtangan sadya. Biadin na ba, bang usalun mo pa ilunga mo? Biadin ba, bang usalun inutok mo? Binsanon mo tayo mahunta muslimin. Na yung mga inilaw sin Rasul sallallahu kana minad zunub in kaunan niya in mga muslim yaon bang siya makarihil kasakit maon patay mangud na muslim in yaon in kaunan niya makawak siya dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makawak siya kangian patuhan Rabbul Alamin. Annaman ukkila fi tahqiqi amali min a'malil khair intaw kapangandulan dan naman haalta atawa uno-uno na pakarajaan tiyok pa sintay mangud na muslim maun kaniya man ukkila min tahqiqi atina in siya in amin tiap hinang siya atina piag ukkil kaniya piag ukkil atina piangandul maun kaniya in arta atawa uno-uno na sabab in kakahinang niya yaon minal ahmalil khair din ang mga kakahinang
sin hinang marayaw. Akan na ipalman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot alam sin Quran, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya kamu beriman. Ya kamu na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuga kamu patuhan Rabbul Alamin. Neng kita Muslim, subay matta ni kabuga tafa Allah. Bang matan neng kabuga tafa Allah ta'ala. Di kita manjari mangdihil kabinsanan, kapuinangan hamangatay mangudta Muslimin. Beriman. Sabab in kita magtay mangud, in kita maglangung kita, in kita magpalangungan kita, haaga masin Allah ta'ala. Na Muslim magpalangungan, haaga masin Allah ta'ala, haram kanya in amin, kawaun na in kamaruahan, sintay manghud niya Muslimin. Haram kanya, kawaun niya, in alta, sintay manghud niya Muslimin. Haram kanya, in pagwaan niya, intay manghud niya Muslimin, dugo. Haram kanya. Haram hamanga Muslimin amin giikan mo in kamarohan sintay manghud mo Muslim. Giikan mo in kapatot sintay manghud mo Muslim. Iban ikan mo in kasanyangan sintay manghud mo Muslim. Iban kawaw mo in alta sintay manghud mo Muslim. Iban patuan mo dugo intay manghud mo Muslim. Hiaram yato sin agama Islam. Sama bin hadis ini mga umat Islam. Siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hainapusan sin paghaji sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujjatul wada'nya. Piamin sin Rasul ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nariyan ni mga umat Islam mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bima ukila bihi ala khairin wajihi an rubbati fihi waradi'an. In uno para kala amin kaya tukbal kaya pangando sintay mangud mo Muslim mon kay mo. Uno na alta na katawa uno na pangandol kay mo sabab kiamat tanan ikaw tao marayaw tao ka Muslim. Kapangandulan tao manjari pangandol sinantay mangud mo Muslim in labi mahal ka mon kay mo. Pangandol sintay mangud Muslim sabab kita in pag-iman mo kita in ka Muslim mo. Amoy uno na, in kaya pangandol, maun kay mo, lausin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayadfa'u. Hati na inya to, lausin Rasul, hikadipin, kanya, din ha mga hinang, di kawayaan sin agama Islam. Hikaripin kanya, amoy hinang di kawayaan, sin agama, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana lahu mislu ajril fa'ilil hakiki alladhi ukila bihi. Law sin Rasul, harungay hadis, in kauna sin tawyaun, dihilan sin Allah ta'ala pahala. Biya sin pahala, amoy nahinang sinambok manusia yaun. Dihilan ko sin Allah ta'ala karayawan, biya sin amoy karayawan sin hambok manusia, nagdihil kay mo, nangandul kay mo. Na in para kala ini pangandul aja ni mga umat Islam. Pangandul. Meta ko kapangandulan sabab yang kay min agama. Yang kay min pamogug sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ma sarika aw sama pi tahsili napa'a wada padara. Sabab sinamin hinang mo karayawan ito. Amun hinang mo karayawan sabab sin kapangandulan kau inya to hika angkat siya sinamin kamudaratan. Hika angkat sin kamudaratan. Hika layo sin kamudaratan. Bangin paum kapangandulan, bangin manusia kapag amanatan, bangin manusia marayaw, mahinang siya hika agpang, mahinang siya hika agpang sin kamudaratan. Bangaw manusia kapangandulan alam sin kauman. Bangaw manusia kapangandulan Muslim alam sinula. Mahinang siya hikaagpang siya sin kamudaratan. Ikaagpang siya sinamin kailwalaan, kamudaratan, kumugdan, palam sinula, palam sin kauman. Akan nalang sin agama Islam, harisul Islam ala adail wajibat. Nagdaak in agama Islam, papajagahan, hipapatunay, ingkatan, kawajiban, diaaksin Allah subhanahu wa ta'ala. Hipatunay ka ito ingkatan kawajiban diaksin Allah Ta'ala.
Amo tingkaben sinagama Islam. Papajagahan kato. Ingkatan kabayaan sin Allah Ta'ala, hipapatunay ingkatan kawajiban. Na malago sa inihinang tamang umat Islam. Malago hinang. Dihil kato sinagama Islam, subay tatabukon. May tain kita simaksik kita pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ubus na kita simaksik pa Tuhan Rabbul Alamin. Bukong kaimian kita, waktu ko simud na pa agama Islam. Allahu Rabbi Rabban. In Tuhan ko, in piyagtuhan ko, Tuhan Rabbul Alamin. Wa Muhammadun Nabiyan wa Rasulang. Even in Nabi Muhammad SAW, Nabi ko, Rasul daksin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal Islami dinan. In agama ko, agama Islam. Ubus na kita imian, hatu para kala. Nakanang kita mga umat Islam, subay ingkatan, kawajiban, diaksin Allah Ta'ala. Mabaya ko rin mabaya. Subay ito ni paryaraun marayaw. Sabab wajib. In tiap-tiap wajib. Bang muri paryaraun. Bang muri baubukan. Iniril kami sin Allah Ta'ala dusa. Uning kewajiban dia katu sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In pagkasila sa ini, wajib ni sin Allah Ta'ala mga Muslim. Palsupatan maugot ha mga Muslimin. Sabab ang Muslim, maraming palsupatan, maraming pagbugbog, maraming pagtulong tabang hambuk, hika, angkat, sing kasanyangan, sing ka-Islam di halam sulwata, halam sin dunya. Iban mga Muslim, sibu-sibu kapangandulan, sibu-sibu, hati na timitin doon, hasara sin Allah Ta'ala, hikaag pang singkataan kamudaratan. Nakan imudarat daran-daran saja magdatong marikato palam sinula, wayro na agad mapita, Muslim makapangandulan. Agad way na. Ayaw pen, inway panghati, aon waktu taga panghati, di nakapangandulan. Nari na hikaag pang singkamudaratan, dumatong palam sinula. Sababin Rasul SAW, aun hadyahan mo, Muslim, kapangandulan. Hikaag pang nasing kamudaratan. Mangbiat to, wayroon pagkapangandulan di alam si Sambuanga, sabab mita. Agad dumad lang kamudaratan para tungusin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ang palagyan, Rasul hambuk saja Muslim, mapi, kapangandulan, ununo na, pangandul, alta, ununo na, hikaag pang singka mudaratan halam sinula. Hikaag pang singka mudaratan halam sintauman. Mga jaon, Muslim, mapita. Nasubay kita maganad, sabab mita. Subay tara hakuhon, subay tara temaon, sababin niya daakan sin agama Islam, iban daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab mita, bangta, tindungan marayaw, hikasan niyang tadihadin niya, labi na luwa dito haadlaw akhirat. Wal masuliyat ala wajhil akmal. At inayin kita Muslim, masuliyat kita katan, bukod sa jambo. Masuliat kita katan, subay jagahan ten pamilya ta, jagahan ten temang ta Muslim. Akan na yung Muslim, doon ka na yung pangandul, di dumagpak yung kangian, di dumagpak namin musiba, ibang kamudaratan. Sabab masuliat kita katan, nagjajaga kita pambuk-pambuk. Bangaon Muslim, maginang karupangan. Bangaon anak ta, maginang karupangan sa kuman, subay sao ito magpilangon. Masuliat kita katan, bukod sadya, hambuk, sa katan si Muslim, masuliat kita. Masuliat. Ala wajhil akmal. Subay yatin yang in para kala masuliat kato hipatudyo tarun hamin ni kasampuna sing kasanyangan ta den dunya dagpak padlaw akhirat. Min ghairi tughayyiril aw nitasil haq. Amin mapindah. Sabab sin amin masampuna mo yung karayawan halam sin kauman. Sabab sin dungtay mo yung pangandol. Maig, maruwaing nang nabiyayan, maiging kangian, iwan lumanyot, tumampal ing kasabunalan. At inang malawa, maig ing kangian, unin tumampal amunayin ka sabunalan. Wal aminul mukhlis, al mutaamin, alladhi yunfik. Ang panong na in Muslim, yaon kaniya in hinang, manjari yaon kaniya in hinang, mukhlis siya, ikhlas, ingkatan, hinang doon alam siyang pangatayan niya, al-mu'tamin, in siya, hikasanyang siya, at inawang in Muslim,
Ikhlas pa Allah Ta'ala. Ikhlas siya kakahinang, isya hinay siya, hambo kikasanyang. Kita ba, sa upama, pagdila kita sampul, hambok ka barangay. Pagubos ini kau hambok ka barangay, Muslim kapangandulan kau. Jajagahan mo in raayat mo. Jajagahan mo hijjatul milom sing kauman mo. Hijjatul milom sing kauman mo. Jajagahan mo in raayat mo. Manguni hapdi mo dilan mo pagkaon. Unin mahinang, halom sing kauman mo, dumayaw in kauman mo, sumanyang in kauman mo. Al-hajinul aminul muslim ada'ata ma umira bihi sahibul mal taibatan bima nafsahu falahu ajrun mutasaddiq. Intaunong niya kapangan muslim kapangandulan. Apabila ang dihil-dihil siya, amun muslim napi siya kapangandulan. Pagubos ininang niya ang dihil-dihil siya, matagi siya magsadaka, matagi siya magtabang. Sinarta niya. Sama bikarayo ito sin ginawaran sinambuk pano siya law sinasul palahu ajrul mutasaddiq. Inihilan siya sin Allah Ta'ala tungbas amin tungbas sintaw amin sabun nalim pagkahangad niya pa Allah Ta'ala. Nabi anak ang Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar Siddiq yanan siya Abu Bakar Siddiq sabab in siya kapangandulan in siya puna in pagkahangad niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam namang in ikaw mapasanyang mo. Hati niya in ikaw kapangandulan kau, makakawa kau tungbas. Sa lagu-lagu biasin tungbas. Ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Biatu. Al-hakadul muslim ala akhihi ba'da lahu lahwan nafsahu. Ang panongin hakad. Impaganan hakad amun bungsi mo hatay mahudu muslim. Amun tiyatawan mo bungsi intay mahudu muslim. Ala akhihi bagdatan lahu. Ini kau, tiataw mo si halom sin pangataya mo indungal mo, inatulahu nafsahu. Amo ng sahwat sin ginhawaran mo. Wadhalika tamna'u minal magfirah fi aksari wa awqatil magfirah wa rahmah. Sabab, dahil nasabab tamna'u minal magfirah, hikatagah, hikaagpang sin kaampunan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiban hikaagpang sin nakataan waktu. Hikaagpang sin kataan waktu amin kaampunan. Hiril sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin rahmat. Amin manusia, aun hakad niya. Aun hakad niya halam sin pangatayan, hikatampan sin kataan kaampunan niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hikaagpang sin rahmat sin Allah ta'ala. Nakanin hula ta, agad-agad, di na kita makasanyang dumayon nulam sin kauman ta. Bukun inhula ta magsusong, magdarayaw, sa magsusong, kasigpitan ng Muslim. Nabiyaon, aw nariyungog sing kami. Nasubayin kita ni Muslim, maghambok kita ni marayaw. Subayin kita ni Muslim, magsugpat kita ni marayaw. Impatay si Muslim. Aw na, susungon ni declare na sin City Hall, subay kita ni magka-permit pa City Hall. Nabukon na karayawan, indumag pagkatutan nyo, kasigpitan na sa mamita. Unin tahalan di matukato tanuri halam sinula na to. Way kita nagtulong tamang, way kita nagtimindog mareho, kakanya-kanya kita nyo. Naunin ni para tusin Allah, tala kasigpitan na Muslim. Yan na niyos. Namangini pa jatuhon, kasigpitan, mahaw ni niluala. Sababin, patay si Muslim, di man jadi tahalaw na rin, suway sa ipupul. Namang supama, intemang punabuno, diurungalan ko, tahalawon sin pagtatahalaw, ma, wata. Wairun san, tayo manghud, mangjuro ngalan. Di mo wati, agpangan kau, di mo ipakubul. Sabab may ta. Dahil sabab sin kita ni Muslimin. Wairun na to i-apply syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. So way na to mga umat Islam, inuto na playon. Sari na yung pag-ibadat. Yung pag-ibadat, pagtaat sa Allah ta'ala, purna na yung pag-ibadat na to sa kulang kato, amo na yung parakala, pamawbog sin syara sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo na yung pamawbog sin parakala, aturan sin agamat Islam. Kulang kato, akan na yung bala sin Allah Ta'ala, maluhay parutong sin Tuhan Rabbul Alamin, palam sin hulat. Iban kasigpitan. Sabab, wayroon natibok, wayroon nahangbos, marayaw, in syara sin Allah Ta'ala, haantara sin Muslim, haantara sin kataan Muslim. Wayroon na to na implement sin syara sin Allah Ta'ala. Amo ra na implement na to, in pag-ibadat,
pagsambahyang, paghaji, pagpuasa, pagjakat sa aparakala syariah wayroon nato na implinin marayaw. Nabiyari ng kahalan nato mga umat Islam. Nakanalongsin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan nila kita, dihilan kita sin Allah ta'ala masalan longsin Tuhan wa anfiqu fi sabilillah. Bangka monong niya magnapa kaharan sin Allah ta'ala wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Amin di makatudyo in arta niyo maunhi ka jul janak kaniyo. Akan nalong sinto bang kamu magnapa kaharan sin Allah ta'ala amin di katudyo la tulqu bi aidihim ila tahluka amin di katudyo in arta niyo maunhi ka ikarihil atina kajul janakan a muslim. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Pagparayaw ka mo lang sing Allah Ta'ala. Pagparayaw ka mo rin nakakainang niyo. Rin napangadatan niyo. Rin napamagbog si sara sin Allah Ta'ala. Wahsinu. Long sintuan. Dakan sintuan. Pagparayaw ka mo. In kakainang niyo. In pasupatan niyo. Parayawan niyo. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sabun nalto din Allah Ta'ala. Maswak. Malasa. Makasih. Ha mga tao naghihinang marayaw. Ha mga muslimin yaun yutumtum nila pipikir nila inhinang karayawan na malasin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan na mga umat Islam. Dihilan kita sampusin Tuhan bang kita magnapakaharasin Allah ta'ala amin di hikatudyo maun hikajudya na muslim. Aun makto magdihil kita haransin Allah ta'ala hikalaraksin umat muslimin. Aun san muslim magdihil maggasto panganaltaw na agama pagsakalati. Gastuhan mo intaw yaon pasalan sin agama, hikalarak sin agama. Nakalalong si Rasul, wahsino. Kitaan yun, suputan nyo ang agama. Kitaan nyo, amun tao, suputan nyo, hikarew sin agama. Ayaw inalta nyo, hikatudyo, hikajudya na sin manu siya nag-agama sin agama Islam, na mura-murahan mga umat muslimin. Mga keulungan sin Allah Ta'ala, hidasok na to, marayaw insara sin Allah Ta'ala, palam sin bigil jantung na to, tinduhan tanyo marayaw, indakan sin Allah Ta'ala, ibandakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa aqulu qawli hadha, wastagfiru li walakum, wa jami'il muslimina wal muslimat, wastagfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin wa ala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ajal Islam wal muslimina fi qaumina. Allahumma ajal Islam wal muslimina fi biladina. Allahumma ajal Islam wal muslimina fi biladil muslimina ajmain ya rabbal alamin. Rabbana afriq alaina sabrahu wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana junubana wa junuba ummahatil muslimina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.